Zaburi ya 10 antunga Yobu ya 23 sura 23 za Yobu abo cha Yobu 23 umurongo 8 turarangiza umurongo w'10 Igitabo cha Yobu 23 umurongo 8 turangiza umurongo w'10 hanyuma tuje kwisura ya 24 ico gitabo soma umurongo wa mbere. Amen. Dusome mu izina rya Yesu. Biravuze ngo dore nigira imbere ariko ntihari nasubiza inyuma kayibura mu kuboko kw'ibumoso aho ikorera naho sinyiharuze yihisha mu kuboko kw'iburyo kugira ngo ntayibone ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzava mu meze k'izahabu. Sura ya 24 umurongo wa mbere. Ubwo ibihe bidahishwa ishobora byose niki gituma abayi batareba iminsi yayo. Bwana sifiwe. Mbere ndashima Imana iduhaye umunsi urimo amahoro gaho twinezereze kandi dutera. Bwana sifiwe. Ubundi kandi ndashima Imana kongera kubana namwe. Imana ihimbazwe. Ubundi ndashima Imana ko twanezerewe. Bwana sifiwe. Akundi twogira nta n'ibindi abantu gukora kandi ni byiza ko abantu banezerwa ariko nyine ndibice gahunda. Bwana sifiwe. Umunezero uri mu Kristo tuzushira saho tujye kukamurira wosigana n'uduri bunezerwe ahandi hanze cyangwa iwawe cyangwa n'ahandi wiherereye. Bwana sifiwe. Ndashima Imana kuba Murenge. Amen. Abari basanzwe Murenge ibozumva. Mwebwe nimozumva. Kandi impamvu shimye nuko guhungabana kose nagiraga wahagarika umutima kose nagiraga hari Murenge warangijwe no kuri Murenge. Bwana sifiwe. Ndabona ko nta muntu kuri isi numwe tunganya amahoro y'umutima ku bantu jewe ibyo bandi bavuga ngo birakomeye abandi bakavuga ngo bimeze gutyo jewe na amahoro gusa mu mutima uko ndi Murenge. Bwana sifiwe. Imana yaduhaye Murenge ishimwe. Imana yanze ko wacu hashira ishimwe. Imana yanze kubwoko bwacu bushira ishimwe. Bwana sifiwe. Imana ko mugira akiriho abana gutya batavuye iwacu batishwe impunzi ngo bahindure izina yo kwikonya Murenge amaze ngo bitwe impunzi ariko kwitwa impunzi ni nuko mutabizi bamugenda gusa ngo bapokeje ifu ngo bagize gute ngwiriya ngo bagize gute ariko guhindura izina ukitwa impunzi umuvu mukomeye. Ndashima Imana ko mutari impunzi. Kuva ku mugogo kaje ku muranzo ndagara guhunga siko buhunga kuva mu gihugu siko buhunga. Ndashima Imana. Kindi shima Imana nimba mucumva neza nimba mucumva nabi ndazenya mugani wajyatangazwa ati nimba ryakirwa neza cyangwa nimba ryakirwa nabi ariko jege yaze tangaza nazavuga ati yuko turabarwa muri paruwasi turima bose turima bazotengerwa wazitije umwe tutaraba giserire yiwanyu
ijambo ryo gushima Imana biragoye kumva ariko ndarishima ko ikintu cyubakitse umutima wanjye. Abagenesi baratishe, abagenesi badusambulira, abagenesi batunyaga. Siko bimeze. Ndashima Imana ko bakoze kugira ngo dutahe. Iyo abapfurero badatwika imihano ni ukuri kose nta nzira nubonye gusa. Aba basore bose bari aha nta n'umwe utashe. Imurenge kiho kubatwe batasamuka ariko uko wanasifika mu bihumbi 2003 hashize nk'imyaka 10 n'ingahe ni yatumye 17 Imana yaratubwiye turimo twenga yaratubwira ngo kukizwa no ku mugogo ngo azosha amavati muzivuati ni imodoka ngufi z'ikizungu zari imihanda y'akabuye kiyo cyane umuhanda w'itakabe n'ibintu yo guhanurisha mu bihumbi 2003 Imana yavuga ngo kukiziba ku ndonda apana cyo mu mirenge no ku mugogo ngo azosha amavati none yo n'abagiriye hambo n'abantu babagenda intambara zaraba kavuga ngo se rya jambo ni Imana yarivuze cyangwa none ko abantu bashita. Ndashima Imana ko abanyamurenge banze kumvira Imana abapfurero bakayumvira kugira ngo isezerano ry'Imana ritazoza. Bwana sifuka. Iyo abapfurero batumvira Imana ngo bikubise ku mutima ngo bumve ko botumara twari kubaho. Iki Imana yavuze yanze ko tozimwe n'abanyamurenge ngo bazimye serase y'Imana yavuze. Igumura abapfurero irabwe n'ibikubita ku mutima muri benshi murakomeye ubunyamurenge busigaye mu guce hejuru amaze Imana yari yavuze umurenge gisisirira amaze bayumvira bazi ko bagiye gukora ibanezeza naho bagiye kwinjira mu mugambi kuzuza umugambi w'Imana kugira ngo abana b'umurenge bataha twongere kubaka umurenge abahungu bari aha batarashaka bazoshashira ufite umugeni iriya guma muza hano hazoca imihanda hano mumubona tusengera mu matongo hahiye hazongera haba umuhana musha haba imihana misha kandi imeze neza kuko Imana yakunze kubibaho kugira ngo tubaha. Ndashimina ariko umwe nohagejwe nande gute mwobuze mwese mugashira iyo batasenga mwoshize nta muntu n'umwuga ariko iyi niyo nzira Imana yaciye abonye ko ari yo nziza kugira ngo isohoke icyo mutazoyihena cyangwa ngo muyituke cyangwa muvuge gusa yavuze nda iyo bangariye amenye ngo bujuje Imana yagambiye. Bwana sifiwe. Shimira Imana kabisa. Yo jambo ndandishima mu gitondo kashima n'umugoroba wo tuganire nkashima umvugishije umaje amakuru akaba aryo mbanza kuko niryo njegwe gisimye ngira amahoro mfite uyu munsi niryo rituma mbana na bene wacu niryo rituma mbiwacu. Bwana sifiwe. Andi hose si wacu ni handa bacu ni bana usarije ibintu bize bisanzwe bikamenyerwa okukizira asi kukizira ndashima Imana ko azongera akababana kera kukiziba na Muranza na za Mugogo habaga amakorari yuzuyemo abakobwa n'abahungu bazi kuririmba imihana iri mu rusaku ibintu bikomeye nitegereje ndareba nibuka iminsi ya kera ariko menye neza ko Imana izongera kubaka kandi mbabwire rero kuba hano kwayo sigushingire ku bantu ushingire ku isumba zose imbaraga zanyu nini zihagarare mu kwizera Imana apana kwizera abantu. Bwana sifiwe. Amen. Natekereje ko tuganira ibintu
natekereje ko tuganira kubera ko nasanze Imana ishobora kwihisha umuntu muri we mukaba muri kumwe ariko ntuyibone kandi ikurimo. Tanga Imana yo kwihisha umuntu hafi yiwe ntabimenye ntabitahure akagira ngo Imana yarahabutse yaramara. Tekereza ko kuganira Imana mugihe wanasifika. Amen. Twasomye amagambo ya Yobu. Amakuru yo muraya ngo yari umukirana. Wanasifika. Amen. Ngoboke Satani irana ikiganiro n'Imana. Ko birizivuga. Ngo Imana irabaza Satani ngo Satani we wiriwe. Ni William mwisi yonza ni rwanze rero. Aho kuza wiriwe guzerera iyo wazerere iyo wiriwe. Nta muntu wanje wabonye wipfa yo. Mubonye. Aho wamubonye gute? Kabonye ko ari umugabo mwiza ukiranuka. Satani abwira Imana ati naje mfite ibintu afite n'abana afite. Nta muntu uzoba nkawe. Imana yamubwiye ngo ikikwemeza ko atari ibintu hagarariyeho. Ati ngiriye cyane n'abana be bajanye. Satani akukumva mu gitondo kimwe umushumba yazayingira ati ngamiya ziragiye ataretse ibirenga atabana bashize undi iti inka ziranyazwe nguko bimeze. Ibintu byose mu gitondo kimwe barabika. Barika abana babika ingamiya babika intama babika inka babika ibintu zose. Kandi umuntu akavuga ngo nijeje nyine cite kwicuma. Abandi bose. Ibindi bose n'abandi bashumba bose banyaganywe n'inka. Satani ngomba kubirangiza Imana yamumaza ngo ese Satani wasubiye kubona Yobu ko nyuma yo kumwicira abana nyuma yo kumunyaga ibintu ko ari wawundi wanatuzi wamusangira kuri cyigisho wabukiri wawundi nyuma y'iki wabukiri wawundi Satani aravuga ati narikuyeho ariko umubiri uriya mugabo agira nta muntu wese utowurimbana nta utogirishiyeri kuri wo wamuhaye umubiri mwiza nta utowusamarira n'umubiri genda ujanye umubiri wa Yobu uramuzi bwana tuzivu babwire rero Imana mugihe bwana tuzivu Yobu yabaye mu gihe cy'ubutunzi ariko Yobu yavuze amagambo akomeye yaravuze ngo jewe mukicara mu muhanda ngo nicaraga mu muhanda abasore bakubise isoko ngo bakaza bakitembeye ngo nicaraga mu muhanda nicara mu muhanda ngo nafata ijambo ngo abagabo bazi kuvuga ngo ururimi rwabo rugafata n'urusenge rwose aravuga ngo iyo nibutse mu minsi ya kera ngo Uwiteka akingeze ngo ibisare vyiwe ngo bikansukamo amavuta ngo isogiye ngo intambwe zaje ngo zari zaranyuze ona tuzi itogi iyo byakivuze kandi arimo akivuga arimo ayari mukindi kandi itogi tiyazabona kiriya kintu bwana mugituye se mwaza mu ndakiro mukama amasa mugacunda mukagira gute abandi bakanga gutizanya mwari mu bizuka kubizoge bamwe barumanga abandi basobe mwari mu zikora Imana yari muri zayisha mu abatazi gutabura cyo bitaho aravuga gucoge ngo abana banje gucoge ngo nara amavi ngo yabasuku ngo nara ururimi bikira ngo nara amaso bwana tuzi ibyo biyengo bari bihe mune yo yari mu ngaza byuka aha yari ayishimishusho cyo bwaza cyo
Bwana kukupe. Amen. Maana muki. Igi. Ndabita umuntu. Ndikuta kumuti. Igi ndabita umuntu abo murenga. Niko kuvuga ngo umugabo ngo segezina mu bintu wakayita. Igi cyo umugabo yita. Akayita. Igi ndabita umugabo ahenga amasaka mu muti. Atarabiruka. Akarego kubana. Igi to umuntu umugabo w'itoto umugore w'itoto igi to umuntu agira amasimwe akazukurura kweli igi to umuntu atama akibagiza Bwana sisi mubiri wawe umaze kurwara igi birahinduka Bwana sisi ibihe birahinduka amajana Imana izayisha mu gihe cyiza ikagutunga iki kwama mu mwishimo igihe kiza gituma umuntu atekereza ko Imana itakibaho igihe cyotuma utizera ko izobwiye izosohoka igihe cyotuma wemera ukemera ibyo utari kwemera iyo usomye Bibiliya Dawidi ngo Sawuli aramuhiga kandi muzi historia ya Dawidi kuko Imana yabwiye Samweli igihe Sawuli ku ngoma yenda mu rugo rwa Esayi nyine umuhungu wa Esayi muzi uko byagenze ndika Dawidi ukere Dawudi yita Goliya aratoni bwami ukere ibihe birahinduka baramuhiga bamuhiga yarazi Imana yavuze cyagiye cyose Imana yavuze bigeze aravuga ngo ibi bintu yamavuta n'imikishwe yari kwica Goliya kwegeze bageza mu gitondo bakamuhiga nimugoroba bakisha mu gitare bakamusangamo ari wahunga iyo yishe Goliya do tumusabo wini do tumukanisha kutari hororanje unataka kubabwira barangaza ahubwo bikuremo amasomo iki gihe bikuremo amasomo ku hari ikindi gihe mutabaye mumenye ko na nyuma y'iki hari ibindi bizazo hari muri izori nzaravuga ngo ariko ngo bije mutika kumare ibihe mutika kumare ndaraga ibi tirikana ndaraga z'umutima yo bya binyuze ibihe byari tumugora n'ingumba kama kwigumanya kubuza ibyo byo umugabo yigumanya muri yo yarishimagwe mu gitondo arishima nimugoroba inga zapfuye abana bashize ingambiya zagiye inzu zose bitakira umubiri warwaye yishimagura gakeba yagira gutya hata ngo kabeshibishu umugore aramwitegeza aravuga ngo ndetse ayi iyo mana why Bahindura n'umwanya kera ari batuzu bizima nagera bakore ibi siba mani mbaraga kandi ibi birabera amasomo birabera ikigisho ibi mumenye ko bishimi ikigiye cyo gusenya kigiye cyo kunyaga mumenye ko bishiki kuko ikigiye cyo gusenya cyari ikigisho no kudasenya ariko ibi kamari mbaraga zose yo amaze gushuti ziyo bajya yagiye abagabo bati maze baramutora ngo baraza bakora amafungo baragese ngo bakoze amafungo bajyana iruhande amaze barabamuka tugari
Bwana Yesu. Mungu atubariki. Umakazavuga akiku. Akavuga sayo kurugukiranirwa n'amafuti. Yo. Urishinga icyo gihe yo yazavuga ngo hinga n'inga ku minzani. Wenda n'amaze. Ngo kandi bisanga n'atefu. Wenda kagasaruye. Karavuga gusa kwa mukirano. Abazara mwegera abahungu, abagabo bazi kuvuga. Bari susuze ngo baramwegera amaze baramusarika baramwereka. Bamwereka ko ari amafuti bamwereka kuko izo yizera atari so. Baramubwira ngo habe n'abamarika b'Imana. Ngo zikanswe yo uwo mu nzu komeze ko. Baravuga ngo ibihe bizari bituma abandi bakudekurisha, abandi bakagutamura, abandi bakagukiteka, bakakubwira ngo bishoboka. Izo wagiyemo sizo. Izo wakwegisiyo. Ibihe bizari bikuru mukristo kwijana agafata izindi nzira, agasinzira yari arimo agafata izindi. Ariko ibihe bikaba imbaraga zose. Yehova amaze kugucanira. Arabona humbe. Yesu Imana izana yihisha umuntu. Iyo bashaka urubanza arazimura nababwiye ngo ibihe zose umuzi. Iyo bazimurira Imana. Iyo bazimurira Imana akavuga ngo uburibwe wandeje. Wanywe kukuraho. Iyo bakazavuga ngo n'umunsi. Ngo nyirasamida. Ngo yaba yaravuyemo. Asaba iryo soro ngo yaramusemo yarabujyana bayimishima. Ntabwo. Arabivuma aravuga. Iyo baravugisha. Ibihe birika kuvugisha. Birika kumara imbaraga z'umutima. Yo baravuga basimbura ubw'Imana. Ngo baravuga ati njyewe yabarimbonye umugabo neza ukuri. Uzi gucuba. Amaze kumubura n'Imana ishobora gute. Mbura nayo. Uhagarare neza tushaka abagabo. Batukiza. Ageze kwesha. Imana kubura. Ndayisa kabamo shudazwa n'ibintu. Uburibwe mfite. Ndashaka Imana wanyibaze neza. Cyangwa nigitumisana ngisabombeho azikashuza. Nibaze wese n'ikisuburi mu ruhanganyiga. Wanze kunzima ko. Ibi hazo tamira umugabo. Akishima. Ibi hazo tamira umugabo akibage kuzizarana. Imana izayisha mukisha gutunga iki. Ukagira Imana yarahabutere. Kandi Imana iraha. Ese kitozaza mwibaza. Umunsi umwana w'Imana yaramanye. Imana bishi. Yaraho bamugaragaza gaciye gasisi. Bamushyira bamukubita ngo ngahe. Yavuga ngo ye. Bakamavuga ngo karahamagara Eliya. Nubwo banyemera ko n'umunyembaraga. Atigita gutabaza Eliya. Gutabaza Eliya. Abana kazamubwira ngo nimba. Neburi Imana ngakora. Okay, abandi nabona ngo kwishima. Imana yataka ikihuza kuzame. Imana izihuza ngerekeranyo. Kandi iri hwande kwa. Ikakwihoreka bihuzame. Ikamisa ngaho ndashimwagiranye. Igasa ngahata itakuzi. Kandi isogiya bitikuzi kandi kwita yakushiri. Mwonije ibi muzisondereye. Ibi ni Imana ikwegere kutirindi byetu. Amen. Ikigiye turi kitamatongo cyo kikinda. Ikibicimana turi hasi kutakaje cyo kwidegemsa. Ariko twese tukobera. Kuko idushigishe bugeze twabi. Yo baravuga ngo ntamuvuga. Wose ngo kirima. Abagabo barapesha ati yo bobe woburana. Imana basiza. Irakuzi. Amazira yayo. Ikisanga. Atima. Lazima tubaze umuntu kwita ngo nisara. Ariko kandi tubasha kuguma. Kamaza ngo yo. Biya gacha kai kafina ukireze. Ukakafina kubasha ka. Ninde ngubaka rubasha kukuza. Wese wombwiye zigezekana kumwishimu. Cyangwa kuzira kumuntu. Wombwiye hanga umwishimu. Cyangwa umucawo no gutomora. Ukatwa kiganye no mwishimu. Atetige naza kwimugose. Ikibanza ntabiri. Nani shimwe. Wewe wasubona weyo. N'uyu mugabo nagasa urubara. Bana biwe. Imana izayifunga mugisinga kwandika kwisingaho.
amase baraje atagira utyoma trakanye amaze bakafata ibindi ariko imana biri mu gihe kandi ugategeka ikindi cyo kumanira bona tudu ibihe bikaba imbaraga z'umutima imana mutoma sikira mutoma sika mutoma sika namuga mwawe yo motore simo ukaishamira bana bawe wewe sorry kira ko sorry simo yo kibaki kandi yaza mu ndio so imana bakiyo yaza mu mutacho ndafanya na so simple wote simo atipi wewe uzikinyama sivile abashangaza zimba aravuga cyane nake kabona yaje naye yaje done biki umugore umugore agenda babi waruha ibi uko mazungu jino ni kawo bibayo wabivuga kuri umugore akakuba naye yanjye n'ubu kamenya niyo nifite kwashi aravuga taho abagabo bose kumutegereza kandi mbere yarageze gushaka imana muri icyo gihe ushobora kuba uri mu gushaka imana wese kubayeho bakakura bibo reka twasoni havuze ngo narayishatse ngo nishakira ngo iburasira ngo nishakira iburyo sinayibona ngo ngira umoso kuri biro yawe ariko biriya nantangaje ngo nagiye ibumoso neza ngo ahwizikore kuri biro ndahagera ndakomanga nsanga idaheruka ushobora kuba aho wageza guhurira n'imana naho waragerageza ugasanga ugasanga ibisobanuro ariko imana yigisha muri kandi iraho kandi igamije guhindura ibihe bihindura izo ngizo zakubana bino bihe bigatesha umurongo kibatesha hari imana nakubita ngo ngo nagiye ahandi ngo subira ahandi ngo imbere ndayo ngo subira inyuma ndayo ngera kuri kira ngo ndayo ariko aravuga ngo ariko ndayo ngo izinzira yiwa mboni imara kungerageza ngo zava mu rwego ese nani imara kungerageza muri iki gihe nimara kungerageza muri iki gihe uzava mu rwego ugasanga wagaze ku mizani yagaze hano wahagaze ibi bihe bibamara imbaraga z'umutima ni ibihe birimo imana ikindi gihe imana birimo ikindi kizofasha kandi kizoza nacyo kikakumara imbaraga z'umutima imana ifite imbaraga zo kwimenya natwe ijambo ry'imana amen Hallelujah. 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 Amen. Amen.